Cumhurbaşkanı olayının turgunları koronavirüsün güç alıp aratmasına baylanıştı. Özlük güvenini saklanızlar. Koronavirüs ildettin azılalı jana tayinlоо maksatında temendeki erежелерди болса керек депчи сөз маска менен келиңиздер деп масканы түрүмүттүр анан өзүңүздөр перчатка кийиңиздер мына жерде сөзсүз колуңуздарды жууп туруңуздар ар 2 саат сайын сөзүңүздү ичип туруңуздар. Özlük higiyeni saqlаңыз, зарылчылыгы жок учурда сыртка чыкпаңыздар. Адамдар көп чогула турган жерге барбаңыздар жана уюштурбаңыздар.